ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯆꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦ YMCꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯔ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯤꯡꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯁꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯐꯥꯎꯍꯧꯗꯕ टाइमिंग खर सोयनखिबा अइना खर लापना चखिबा नमित अदो हलासु मीटिंग से नंगरोइदबा अदुम बे मोइखिबा पेलौदे अदुना ओजा ना अखोगी इन्विटेशन सि पिरकपा मतमदा अइना हाइजगी आनमक्ता अइ सोयदना यावगनी मरमदी अइगोंदा पेदबम लेहौरे मसिगी फंक्शन सिदा अइ याहौदबसि अइगोंदा अदो अइ वा समझनजरके वफमसि YMC हाइबा ऑर्गेनाइजेशन से ताबदी फरक पुरे मोगी एक्टिविटीज में से आई फॉलो तौजे करी तौरी कर्म मखल की थबक मोना पाइखली से मणिपुरी की ऑर्गेनाइजेशन ती हम करी हाइरोडी म्याम लेको अदुवा ए क्वाइदे पेजे की विषय मोगी थोनांग फेस्टिवल हाइबा फेस्टिवल से मसी अइगोंदा दिकुम दिक पेजे की अमसु चौथोक जङाय ओबा इथिलमा थबोइद फाउजरे अदो मागे ngasi organization si ki ming se आइदि मसी अदरवाइज लबिनु आइना हाइसि यांग मणिपुरी एसोसिएशन आइबा ताम सि हताबगा एगोंदा यांग मिजो एसोसिएशन हाइबा वासिगा आइदि आइना होंसि के जेरकमा मसी मैम सोदर खबिरंग मनी यांग मिजो एसोसिएशन हाइबा मिजोराम की एसोसिएशन से सेमी गवर्नमेंट मखलमन गवर्नमेंट मोय मकुतनी मनी मिजोराम गवर्नमेंट यांग मिजो एसोसिएशन की एडवाइस लौदना तबक तौदे अदुके मतिक आइदि यांग मिजो एसोसिएशन की मोय थबक थौरम से अदु माइ तौई तर मोसु गवर्नमेंट सु एग्री तौदब याते अनकॉन्स्टिट्यूशनल करिम तनते कॉन्स्टिट्यूशन की वांग चटप की वाफल नते अदु सिगा सुलोना नाइ सामक हिस्ट्री की ओजा ओरुबदगी यंग एसोसिएशन सिंचिना पृथ्वी की यावोंदा कम करम मखल की थबक थरोम पखेट की हाइबसे मसी आइगी नागोंदे दे जेरक मसी ता वाखम जे ताब आई मंगमा मंगे हाइबदी हाइरिबा यंग मणिपुरी एसोसिएशन सिजु अदुंबा जाति असि की चाखो थोरांदा लेबा असि की चाखो थोरांदा पृथ्वी असि की मियोय जाति की चाखो थोरांदा अदुंबा आइदि माइलस्टोन क्या को आइदि निंचिक बियाबा अदुम थोदक थोक थोरम क्या पाइखल के ने हाइसे थाजे अदु अखोगी भारत की वैदिक फिलोसॉफी दा नत्रग वैदिक की साइकोलॉजी दा वाफम हम लई मरुवन उपनिषद जाबाला उपनिषद छांदोग्य उपनिषद उपनिषद अनिसिदा वाफम अनिकक पल्ली मदुदी मियोइबगी पुंसी सिबु मखोइना मरी थो खाइदो तांकक मरी थोइ खाइदोइ तांकक मरी सि थांबिरंग मनी ओजा सिंग दि सोदा थांबिरंग मनी आइना हायरिसि होरिबा एगी चाइनाव अनागुमना मसिगी एदोसे लेरमदगा दे खेतंग हाइजके आन म तांकक सिबु मोइना ब्रह्मचर्य गारहस्था बानप्रस्था अमसुंग सन्यास आइना खाइदोयेबा वेरी वेरी साइंटिफिक यामना साइंटिफिक वेदा मियोइबगी पुंसी मपु तांकक मरी थोना खाइदोगा थबक थोरम खुदिंग मक्से मागी तौगदबा मतम करम मतम द करम थबक तौगनी हाइबसिगी तांकक सिंसे खाइदोगा पीरे अदो ngasiगी जुगसिददी असिदी जुगसे होंग्रे ngasiगी जुगसिदा अखोइना यंग मैन हाइरिबा ग्रुप असे नियमगी पुंसीदा यंग मैन हाइरिबा तांकक असिदा अखोइना कई तौगनी हाइबा वाफमसी अखोइ अइ इसामकी पुंसीदा खलरगदी मदुगी पैरामीटर दो यामना अथुबा खोंथांग अमदा होंग्रे मसिगी वाफमसी अदो यंग मैन हाइरगा अखोइना हुजिक लौरिसी अंगांग अमा
dagi hauraga around moina hari se 30-35 years suraba miyo mabu koina young men hana logri adu high group se भारत की टोटल पॉपुलेशन दा इंडिया के टोटल पॉपुलेशन दा 34% कुंथ्रा मरी परसेंटेज ता कुंथ्रा मरी शेयर तो इमोना हाइबती भारत की टोटल पॉपुलेशन दा 34% हाइबा परसेंटेज से मसी की परसेंटेज से की पॉपुलेशन से असी की यंग मेन में हम सुने कोवर तो शेयर तो इमोना दैट इज हाइनी वो पॉइंट टी असी की परसेंटेज असिना सरकार सु होंबगमी समाजु होंदोकमी ऑर्थोनिटी हाइबदी इकोनॉमिक लाइफ होंदोकमी मोइना ngamdaba kaimta leite adu yamna shakti paiba khwaidagi mapangan leiba khwaidagi yamna organize oiba ngamba adugumba mi yomagi punsigi tangka amani tara masibo ikona aidi matik chana utilize matik chana sina bai se masi tangai pati aina haini wase sikatani yam wade sam thakjarorege aduna ngasi di AI digital gi yug asida fully equipped oraba aduma id suba young men sing che moiga koiga generation se kha gap lay moina uriba world view haibadi prithibi city mioi jati prithibi sida leiba leibak si sida yengai ba akoi mangda chakhiba akoi gumba khara sahi agar khaba or akoi de mun hen ba kanguna yengba mieng siga moina yengba mieng siga manade ain hajring isi aduna masibo khone generation gap ko yum kudingda masigi aidi awaba se koi thenga da banati horei ba angang si na magi world view habdi managing ba mieng siga bangla da haire ga dristikot haire इंग्रजी da haire perspective haire perspective ani sikhenai aduna masi confused to you know I know ni se confused to you know that will create a problem family the problem hoigani I don't try to impose I na chakhiba thabak thor I na chakhiba lambi do ngasi lai ba generation da impose to ka khabi gano masina chaos hoigani family to ka su problem hoigani bioi dige punchi de ka su problem hoigani maramdi ngasi gi jukta horiba aikoina yamna popularly khangari ba word ti Gen Z generation Z ऐसे अपन threat मैंने खले हुई threat नाते इन आइनिंग से threat नाते generation Z Gen Z वो खंगी everything वो खंगी they were so concerned with their right मोखो की right करी नो माँ की थोड़ां करी नो अमसुम पृथ्वी के जावन से करी दले हाई बसी मोई every minute की develop हुआ every minute update हुआ मोखो की understanding एकोई दिके जानो वांगी एकोई ने खंग दबा पोट मकोई ने जानो हेन खंगी मकोई की एक्टिविटीज जानो फास्ट ओय हम जागे मोगी एक्टिविटीज से मरम का गिनो मरम सी एकोई ने येंगे बा वर्ल्ड व्यू समाज मिनुंसी वफम पुरुष से ले जब नते ले अदुबु मांगो दसु मिनुंसी ले अदुबु येंगबो मियंग रे खने आइना हाइनी बा पॉइंट सिना मकोई दी एकोई ना करीगुंबा geographical area amagi manungda ekhoise lei aigi wakhan ukhan geographical area amagi manungda oraga aigi country aigi leba aigi samaj haiba wakhan se ekhoi du pulleba asi potse moida du pot punde makhoi di digital world chida aduki matik sapak san laikre moi gi wakhan pukon chidi digital hariba hojiki internet ta chaliba पोसक्सिना AI दा चली पोसक्सिना गवर्न दो मोई ब्रेन से अदुना मसिगी आइना मसि पॉजिटिव साइड हाजिरि से अदुना मखोय ना ngasi climate change पृथ्वी की आइदी सागलाइबा हवा नुंसी सागलकपसिना मियोय बजाति दा करी आइदी चैथेंग ओइरे हाइबसि मोदे आर कंसर्न ओइ खांगी सी पोसक्से प्लस एखोना मागी कैरियर कॉर्पोरेट लाइफ करिनो हाना आइना लाइफ लाइ सुखतमगा सरकार की चाकरी फंगना एगी डेस्टिनी ओरमी सरकार की चाकरी फंगनबा होनबसिना एगी पानमुइनेबा अदुबु ngasi होरैबा नारो जेनजी हाइबा कांगुसे दिस इज नॉट देयर डेस्टिनी मोई की डेस्टिनी मदुनते खाबिगरबा बिषय से अदुना मोइने खल्लिबा वफनसे करिनो हाइबसे एकोने खंगि दका मलै मसी अनि सिगी पैरेलल अंडरस्टैंडिंग से लेत्रगदी
chaos oigani chaos oirisi dunani makha tabada zenji gi matungda mu haureiba angangsing moi makha da mu haureiba kamu singsin mu more dangerous moi sibo hoina zen alpha koi moi si haiba zenji dig mu fast oi moi gi selfish oigani relatives maka machin minau mamu gi macha inye gi macha puraton gi macha purachau gi macha labor relation singche siblings aikon haise masi bodam mari leke oi jamna equal nupa nupi id gender equality nupa amasung nupi ani gi marta manabagi miyeng se adu kimte hai da moi lai he aiko de khali dumai moi khande aduna confusion amasung clash tangai phati duna clash sidiki khon thokna bai tamaki maki mafam sida su aina khara sanction ba magi de su aina khangna bai hona ba mak krino ma pa mi sai se khangna bai da ka khara oi adu natragati clash ogani ai wasi am tension lage maram di wangang bagi matam se khoi gi hoji kan si wasi matam se phangde wangang bagi matam se ado bukhoi singi mangda positive mata dinati negative memam lei ai badi mahak digital ai gi enosida khoi gi chakravyuh sida ma chang ramatung da maxi loneliness psychological problem no the psychological problem oi amasung loneliness matum da lening ba madegi atopagi waris mataning da ba asumba aduna ma the addiction gumba drug or any kinds of addiction masi lakpagi lambi se leitaba nate jam sathine lei si positive number 2 moisina akogi hairiba digital world sida digital world natana amu khanbagi daka leitre digital world is the world aina haini ise google na khangda ba posak to prithvi de exist taude google na khangda ba posak to prithvi da leite haina logyu haidi ai hairi subchala ga haijabani aduna moisi moida yam jang moibu hack to ba haidi my brain bu hack to ba yabagi akibele amasung extreme decision lobada jamjang na decision lobomi moise number 1 number 2 yam thuna result phangni maki problem se kaino da aina tawriba thabak sida ko result se ngai gani maki khudak result phangni masina amna akogi kininga yoba pibu mama lakpagi akibadi leidaba nate masigi marak sida balance tawra bagi tamta ahal lamangi wafam singsisu khara ta da bajade adana ahal lamangi role su matang sida le adana sigi samasida ai meitai gi natraga manipuri gi oire haijadre ngasigi samasida ai khoi yamna pendulum oba phiba mama dai khoi se leire masidagi hingnana bagi lambi se moisu moigi positive oiba kana gataba osak chingsubo ai identify to biba amasung magi lambi dubu kaya yapi ba asina tana atop lambi leite adubu yam khanbiru no moise kari cha do ngau no kai do no jam khanbiru no matamamada ekoida livelihood ki option lermde ngasi di livelihood ki option che adukabatik multiple way the lay kana ko ma agogi online marketing gi pot keri to bodo no da moi 1000 to 2000 rupees tali cycle ma paraga or motorbike ma paraga nupi sun pasu 1000 to around 3000 bo tali maki keno se ado option je to mati open lei eko na uri judi chakri to ba paisa jam bang ba chakri to ba aduga uba madunate option se multiple living lei se amne hena negative from the e karino to usibu thangso oigore haina su yam khanbi da ba aduna ai yang manipuri association yang manipuri council ki asi yesu ba thorum ji da yaw bang jaba se ai yam laibo khabanai khaji loina na ai palau tar ga dipen bam lai dori ai inau matam ma da ai koina college ta mi da moise yam yang ona college ta le hobni kaisham kamtep ko kaisham kamtep kumba igo inau raju kumba mai khoi bakhoi sine advisor oibanina I am so confident yang manipuri association council magi mayun chumi direction chumi
matam punukta ay gisu ay ngamjaba mating ko ay physically ay di any kind of ay ngamjaba mating ay matam punukta pijage ay su saruk yajage hay bagi kano se thamjaraga ay gi wafam se chilo chenja